المكية. Xudo xolasa yaxshi bordi. Xudo xolasa ham ne qilamiz, ham uchamiz ham Xudo xolasa. Xudoga shukr degilar, tasbih talin aytgilar. Ha bordigimiz Allohga shukr qilaylik. Qilgan ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin, ha bordigimizdan. Anan ibodatlari Xudo xolasa kuchimiz yetsincha ajibashi vacibin, sünnetin, farzın vaqtında atqarışqa harakat qildik. Muftiyatam şartni o'ta yaxshi tuzib berdi. Jatgan yerlerimiz ham yaxshi bo'ldi alhamdulillah. Xudoga shukr deyishimiz kerak. Bandaga shukr qila olmagan Allohga shukr qila olmaydi. Deyt, mana bugun Xudo xolasa dag'i import avtobus menen, hayır buna 12 saat 24 saat murun jugu uzdap ketdi. Emi özü uzdap ketip atat. Allah'a şükür. Elhamdülillah. Buna bu yıl acılıklar öte sonun öttü. İbadatlarımız, ziyaretlerimiz Allah nasip kılgan olsun. Öte sonun. Yatkan yerimizde öte жақсы. Allah nasip kılsa, kayra gelgenge nasip kılsın. Baldarımızı, kızlarımızı Allah çakırsın. Bardığına çok rahmat, muftiyatqa rahmat, bizim prezidentimizge rahmat. Uşul yerde jatıp, tünüp, ısık çaylardı içip, ovqatlardı içip, töşöklerimizi apar kılıp, samın sumunlarından berdi, ziyaretlerdi kıldık. Allah'ıma çek şükürler olsun. Alımız yetişkençe hareket jasadık. Xudo xolasa Allah'ım acilik kılganға nasip etsin, acilikte yaşaganға nasip etsin. Çoğun acılığa gelip ziyaretlerimizi, dualarımızı kılıp getip ötağız. Allah Teala'm şol bizden acı başlığımız öte жақсы ziyaretlerde, okularda ötkerken şu okuda kitaptagidey kılıp atkarış gerek kıldık. Kandaydır bir kitaptagidey bolgan, ustaftagidey bolgan ziyaretlerde, okularda, sabaklarda ötkörüp gelişti. Allah Teala'm şollarga işlerine iyilik versin. Kırgızstanımız aman bolsun, Kırgızstanımız tinç bolsun. Allah Teala'm şu yerge gelişip bizden urbaklarımız, ziyaretlerimiz gelişke şu yerde gelip tavap kılıp özlerin putu menen ayağı menen gelip dualaş nasip kılsın. Урматтуу ажабалар, урматтуу аженелер, кылган ажылык амалдарыңыздар Кудай Таала кабыл кылган болсун. Мына эми ажылык амалдарын бүтүп, өзүбүз үчүн, балдарыбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн, динибиз үчүн мына дуа кылып кетип атасыздар. Дуаларыңыздарды Кудай Таала кабыл кылсын. Мына сапарга чыктыңыздар, сапарыңыздарды Кудай Таала ачык кылсын. Ак жол жакшы жетиңиздер. Үй бүлөбүз үчүн, бала чакабыз үчүн. Ошол бала чакабыз үй бүлөбүздүн алдына саламан тынч жетип алышыбызга Кудай Таала насип кылсын. Мына эми кетип атасыздар, ыйык жерден кетип атканда аны буну сүйлөшпөстөн зикир менен, мактоо менен чыгып кетиңиздер. Истигфар айтышып менен Кудай Таала жолуңуздарды ачык кылган болсун. Саламан үй бүлөңүздөргө, уул кыздарыңыздарга, неберелериңиздин алдына жетишке Кудай Таала насип кылсын. Ушул жерде кылган ажылыгыңыздарды, умраңыздарды, тавафыңыздарды, жалпы кылган дуа тилектериңиздерди Кудай Таала кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Рахмат. Ак жол жакшы жетиңиздер. Мына урматтуу мекендештер, биздин быйылкы 2026 жылкы ажылык сапарыбыз дагы аяктап, бүгүнкү күндө азыр ушул учурда Жидда Ош багыт боюнча мекенибизге кайтып баштады. Кудайга шүгүр, быйыл ажылыгыбыз жакшы болду, зыяратчыларыбыз бардыгы сүйүнүштө, ажылыкты кылып, зыяраттарын кылып, Кудай кааласа сапарларга барып, кетүү сапарыбыз башталды. Кудай буйрса, биз 7-июнга чейин жалпы ажыларыбызды мекенибизге ташып алабыз деген үмүттөбүз.